Nita kokoso pa. Nita kokoso na bani say ya. Maasi nimpon obaya ne hia okọ. Sa. Na amajimfua amanto hene ono so kọ. Ye maami amebu ne di maasi ne baba pani. Enya nche kura. Ese ebede dom nyina bom. Ebede dom nyina. Eda ya wadai. Eda ya wadai. Ewo mampon. Nkwanta. Na odi free mampon ekọ nkwanta kwa wakaka. Adwira kwa na so enwa pisa. Okay. Enwa pisa. Kafra. Bani say ya. Ede bia meka se be ma de wiase ne ye ni yi. Ye ken se wase ba wu a na wase be ma wu a. Eka bia wo be ma no bo bia no ye mo nsa. Ya mo nsa waboka because obi bia nwu yikwan bi so wo yire na ne bibia wu to wo yire ne ebo ne nsa emmom dume bia obi timi gyan ba bi kasa ya wabre eka obo nso je hwe ho afa ne mmom ekwan bi so no ka wo ja de ma wo yire na wo yire blisi zuwa na obeto ntuma fita zuwa na obeto nti mema bia mfa nso mo so se wasi wu a uni kwase ebo nsa Wakulsi ye na form. Na form. Hwe. Ya na form. Si ye na form. Nti ya na obi egware na so odo na yire ne ade na wo yire ne papa ne maame te ase atobo. Edu de wan hwe ya obefa onika adwane. Ai. Wo kura de ye ni han pa o. Wa se ne ba. Ye de do mabom. Nti wo su ase no na wo san so wo yire. Anokwasem. Enye ize. Abrahu sam kura sa wom ni se Maasi wuye no. Ne baba no ewuye no. Ne baba mapani so ewu. Enso hjem. Ti na se wakonta. Makonta pa anya. Ti ewie we yi a ande no ye standby. Anu ye standby. Yawo. Wo no ma na se oja ne dai. Afena no de. But no ma esa no ma ha dwe na sante. Se wo toa so sa ya na edwuma bi afutu se meka se ye nhwem kakra. Anokwasa. Ande meka because the open bi akokotoko no. Banifo se enya na bro nti ya na mesre nyame na mebe kire o mode nenso kwan bi so no obi ni mo bi kire wo tua so miensa etua na mo hwem enya kwasa enya yise sa ada mu nkwa bone be ne fi no mode de ba de na si nti o mu hwem na ehwem na se bibia ni obi ahofan yempa se bia bim yempa se bia mi ne ye nyina no ye ni aka nyankopon ne se o mu ma ya hoden na yemfa nko na yankote asembo ne bia ya na otwi ni holiday nsem sisi na yemfa no ma bi ntudwa kakra nsem bi ba me so ne ade na omonte ase yemba fie bebusa akra na me kire wo mu ya wonim se okọ wadamfo na odofo bi ho ana obi biara na ya odidi na okasa mensa kan ni kwa so horo nsa kodi bi onfrɛ wo okasa ne nsa kan mensa kan na so kom de we na dabi onfrɛ wo no kase bedi o kase bedi ana bedidi ende wa frɛ wo na se dwan no onya wo bema na mo ukọ wadamfo bia ho tefo ntie ne ye obi bia wo bekọ na obi a onya dwan no kase mensa kan wo bo wa mane se wonya bi ni mo nka se bedi bi sante kasa na cho so no kro mam on frɛ wo se bedidi na mo wo bo wa mane se ne nsa ka bi ete se wo de normal man VIP obi se yemfa nkoma wo maami ana se obreda bi wo kuma se wo frɛ busa se mpa cho kwasi unsaka na kasa ne nsaka sa no mana ko de nya wo dea ne mo wo busa no so bo amane se mensaka enya wo dea nti wo kwa wadanfo fie na no ba ko bi si na o monte aso mbe busa nam se da bi asante se obi ko obi ho ne wo didi na o ka cho se mensaka on frɛ on horo nsankodi ne mo on kan cho no sa na wo ya pa wo ya pa hwa ana se nipa no wo bo ne yam akwan bi so ana won frɛ wadidie ne mo wo ma watenka se odidi aba se nkomo bi wo yedi kwaku o ka we no na mran technical assembly se akoda bi a wo kodo yonku fie kosra no na akoda ne ye hwa o ye hwa pa enti o tetata mo ma wi aduane no na ne wo ye ne yiram onko jiso onya bidi ansa enti we na o ma wi fufuo no o mu twitwa ba ya twe nkwa ne nyina o ma fiti o mu gu so na akoda tre o means say ko be kodi fie enti oni ne be gina bonte no
and no him say no say nsuo mu na na akwada de nsuo mu na bi oso wagi achinye go fie da bi na nya omunya ngora o na nya ngoda omunya mpanimfo na na damfo no o study hu se time a aduane ready na waba na waye se nipa wonfo no etu waye ache na damfo nso hu se akwa yi wodidi me kon ho dodo ana se na de memma no enti ena de enti ye aduane na yiri twetwa na nanim ni na se wotaye ana akwa yi na afede oteto ana hu se wo pam no na omu di nkoma na ekwaye se achinyije eba no se wagi machinyi kofi asema me ka wagi machi kofi no so na se uja foto o na nsuo guguru nsuo bubom o se na nsuo mu no se we de me hwe ni mo ento aha o ka se nsuo mu na no ento no o se wagi achinyi kofi enti yawo anyo obi a na frɛ waduane Asem Mpe Nipa enti saa sante kasa na ebesere se nipa ba wo nkyɛn na se wudidi na obema ni bia e wo kwan ye so ka be pa cho bramie ni di ene de wo frɛ wo akono na mo mensa ka wo bo wa mane na mo won frɛ wo so wudidi aba aha wudidi aba enti ebesere o mo wagi achinyi enti ebesere so obi ba wo nkyɛn na se wudidi a na obema ni bi di a ka kire se bramie ni di aha ne mo no ofre na konum kwasi umamye ni di so ho ne mo ka se pacho kwasi mensa kan wo na te se wo bo na mane ne mo nya frɛ no wa frɛ no aha nti ya na satam no se obi ye sa mesran kwa wo nsa aha ne mo obo wa mane okay the nation anke bi bia bako de kwa kwa ji achinyi na oye na adwe so ma we I heard the same time I know what she said, but I'm just going to do you are not started in one of the name system, the Muna, the Biabasi, Bush, you are good, Mamma, or the I was a memount, Kofi. At time, we could have been our Bamsman who said it is usual. And so, Banam since you may and dry. Now, our car say Banana Maya and all the only agent. We don't know again. So I get I'm going to oh, wow, mouth. That big and what will be. I just read the noir. More brassy and one. Say, I know what to do you. Oh, wow, mother, baby, a Juma will be a one. But a Dickens, a man will do. As a Zubima. Ya na santo yi ko busa ndo se edan ne bubo no we santo ne busa obi Judas ne ko busa ko na we ya dia o ya krante asi we wuku no to the edan ne bubo asia wa ba no nya bi dia ni na ngo be edan na ko gum ni pa ana mo ne movie o ana mi o ne bi hu ne di ai na busa sa wa tro ne ka bi so ne ya tro fo se abom e na kwa ne ba na obebusa nje o waja osi ye yajo na mo kai mo ton wana osi ha osi ka na esi ana for say ba mo ton osi o dabi I friends I the coach panini mai ye dua ye kwa kodua osi eguade ye no osi uzaza na wo ton wana o kodua ka the coach panini mai ye kwa kodua ento for guy no be di there yawo ye me tie fo nya ajo na si akolesi nya ya sire twedi am bon shida dia mom sanse ye tena se no so am support na dwumadie no enya ne se ne yepe tane da nya ombo ye chi dom nti enhira enye omo chefa na ya adofo eti nyina da ye ma me papa no mom do mo fidie to a me am ofa se Kevin last week won me ngudam em se Kevin credit asa nti no na tia no ba bi obi one na busuafo ndi yawo e bowuram ne asu emfa bi nto aso okay se ye di kaka se dwumadie we no se yamfa futu se ma na ya ama sanse omanfo dayen e wo futu se mu etetra brabo ya brabo yie eno ti krobia sante kotoko se de wotwa san pempi no ya na onim se na chiachia
nanso so no ye de afutusem na ebetetene ya kwan ye tu ya namo ensu eyie sanse afutusemi no dodo bia ka wo kɔ no maduro awuo no na mafutusemi so ntino ujaya odaso ete atiasefo asase so eno ti se utie na se obeye na yede a betumi aboa wo ewa kwani asanyina eso wonofo na futusem ayede ebre wo no enko ya nimpi saa sanse ye bre no nanso so no ewose ye mawo kakra na wo so edi hye obotom na ade abobra wonofo na futusem no ni tiri asem se osoro boa de oboa na ho wosoro eboa de woboa ne ho sei na brabo no wo bono wom se edua bi buto dua bi so ansa na aduru kwanse na chese wiase asetram animu abrabo no sene wo bi edan wo bi nanso so no se woye mo adwene se wodi wani akwa obi sikasem so anase obi asho obi se obeboa wo na so odofo wan kasa wan hyehye wo ho a masa amwa no ama ebeduru bebe no obetra sesa na nonsia akwa na ade asa abeche foforo se wo tena danchem edon se sumwa no se wo hwe so obi beto ama wadi obi ebeto ama wafirade a odofo eno na me ka kire se ena nwumire ka bebo ho so kakra ka ba ya wadwe se ka obepa bibi ayo na obi ehu mobo na wadi bi aka ho a na ka adoso ma me fiti bibi ase wate na osoro eboa de oboa no obi betumi aka se ne wofa tirimu oden pa abusuya no mayo madwene se wo mommoa me kwan bi so ye yadefo nanso so aka nipa ba ku bi a wo se yeboa no ye pagya no na ye musa ye ho se wono ankasa no a wo pemmoa ade afri dasani bi ho no wo hwe se odede bi betumi aboa no wa abrabum no ye musa ne se de anu afiti ase ne ye de ezika bi hyem ne de aboa wo ma me bo ho so wate papa yo hu ye ne kanya ho wate esan se ewiase ma brabo ni mu ne pa no nyina no so obi abatiri ansan wa hunu dwom dia senia nipa da nipa nanso so de be na wo ye ebe hye obi nkunan ebe ma fufuro bia ye wo ma dwene se o meba boa no ma yi wa firi futurom e de wasima po ma so enuti enafutu se mo ameka kire me maame be papa bi me wofa ase bi ni me nwua bi se orofo kanya wo na boa wo ankasa wo ho wate na sa wo ye wo adwene se wodi wani eto obi so wodi wani eto papa japade so wodi wani eto maame fie bi so a ebeduru baby no esanse enye wo nko na wo maame no nti no na manso ekokoba duru baby ne ekase etonfie no a yebetu afiri ho ama woro atimi aho maame boa ho wate na afoforo bi atumi aboa wate eti na anwumre ye ka kire wo dede bi se wo soro aboa de oboa no ho de a ene meka kire mu se bo ho so ne fiti bibia se na fiti bibia se a so obi wo moa bi a otimi eso de aboa wo na susufo wani atu nipa so pempi no se da se ni di wunhwam a ebe ma brabo no wani ayontonto ti boa ho na so soro boa de oboa no ho de a osu betumi abo abrabo ni bi na daachi bi osu abeye mentini aya twetwe wuro eye me modofo pa se ya boaji fosuo nenti fosuo omna samwa osoro boa de oboa no ho Yo, yanchia mamenchia ene na me hu apostle Jeffrey Asari. Okay. Me senior baby obi ya me chia me hu wache. Menchia kedu. Gas papa pa fie. The sheshema. The sheshema baby obi me chia no pa kedu. Se me kan oko kedu na se odidi na se mensa kan. Dabi enkudi.
ne mo ka se o mo no da me ni didi a ne mo ye mencha o man hene ya wadu boachi mse de juma die ne eye dru ho meboa anokwase and so am bisa so me ne kasai ye ne enwa ba onye ni e wo yuka brochi mem na wada ti bebi owo bi anso Nyankopon ka no na ye nwa ba anso a osi wodi nanam ewo ha Sompa nkomo ono so di dwuma sa ye nwa ba no so di dwuma pa ya so boa no ye kasa bia abeka ye kasa ho ba menye sure say wo homa bia mu say Nyankopon so boa ni mo ye kasa eda because ye ntimi Nyankopon entu ba bia o soro asem ne de kasa nti se konfo kura wo komo odi ka de bodu ahweso no wada nyame patro so ya wati ase wada nyame obia wo bom paye sofo wo bom paye ohwesoro because de enimu amenu mi enyaa enimu ne se osoro eni enim se Nyankopon otwedi ampo Nyankopon wonna ode sai na akata ye so nhira firiba enu nti se nsuo beto a ama menu mi enu anya hoto a eye osoro asukotwea ebeto a eye soro eno mapa bia ye hu bia na ehyan esuma ba na ehyan edai ebe hyeran a amwo hu kwan a eye soro ha aburochira ye koyi eye soro ana nti bibia no eye so nti aye kasa se osoro boado ne mom ye nwuram wo sunsun fam a menu mienu fa ye ni hu no eduru me bia mpa ade bia be kire wadwen bia so asase so bia no peje woni kosoro nti twere no wo se mema mani so edai a kire me po na ho na edai me mo edai efiri baba obi a wo kasa bia de nsa hwesoro sei awurade Abraham wo bom pa yo hwesoro sei ene nyame kasa kire ne se sebe wo dwane sha me boa nti e kasa osoro eboa do oboa no ho a ampa e ka nipa brabon ne mo yemra ne sei honam fam eduru me bia madamfo bi no si so no so no de suku ni sabe adwumayeden wonye because of ni nua ba ne maame wa buruchi America those days etu busa no so me de menya buruchi wo ho o akasa akirawo o wa buruchi wo ntimi de menya ampan so yawo eboa no yen man ye won twetwede ne ade ye odi ka kwa buruchi ja obi a o kwa buruchi ene oye soja American army oye okay ampa because na ni da bibi so eduru mebi emfa enu ntu nipa so nanso ye okoye edi enu tu nipa so enti na eduru mebi ho a emfa adwumone ma wunua de odidi ma obi de ohwe ono enti wo bompa ya pege woni hwesoro na rade mo na bi nkam anwa adwumone ma wunua e wokoye bi so eduru mebi ho no ma yesi nipa nye yawo wo mo so na sebe mpeduasa na mo papa na ye nhia bompa se nyame babua nipa sebe bompa ya che osoro no abua nipa obayiw afri sebe amenem nti eduru mebi ampa nemom emwo na sem na hemfa na wode wo mu eko ye woni pa bi wampa wati wiase wonde na ade nyina ne se wa ekokota kote se de ne ye kan adamfo ni wi aduane onim se na adamfo ni wi aduane ne yiri wi aduane 6 o'clock but sese osoro waka ya obi for so ahun obi for so anke ne konte wonte wo sa ate se de ehu ne fa wo edumre bi a sore waka wo no ma bi ho ampa ewum se mu odin edumre bi so a ye ka ne sa atra ne ye hye nipa bi kutu pama na tra se da bi peja ho na mjidi ye se dumre bi na ye kasa osoro boado bo bi kura na sabe nyame ama afa obi so se akodai ana papai de we sitie wanyini na nso no papai de bia mehu no na no mekuta ya o kai se soame papa bi kuta hwiba robisa so be kaya papai de bia wo kwa na boris kakabo ekire sei enti opagya ne sei ya no du ba bi no wabra na wagya si ho na home wo na yi ni so saa papa no behu no wa hyehya sapo ne ball ne ade enti we papa na me dwins papa yi enti ebedu 5 years time papa obetima pia de biem on se minini ba bia o but me dwene no ya ye nam me yetimi hu obi se nipa somasi akora hye wachi wo se bra me se nyame o bia me kura me ware no wawu ana bibisa yawo unko nsuo ma onsi wu no ma but wo hu se wo bon ho so se nipa somasi wo nya ko be ye nenso nti se ya kakra bi shobotuma otimi na de ache no eno bua nipa ama nipa ko nanim
bedroom bi nso ho a de obi ye ne de wo ye ne sebo mo no so ya wo boa sa nipa na bedroom bi ana winwi anhwe ekura wo moa no akwan bi so nye obia na yeboa no wo wiase yaw eno de nipa fanto ne trim enye obia na yeboa no ye wo nipa bi ampa wotim se nipa somasi aka ne mpagya ketewa bi ne se me so ne mu a de oye no obegya ba bi agyina ma se nyankopɔ so to ne super aguso ama akonanim nti ye kasa osoro boa do obo no ho a susufa ho to nipa so ya na wo ka no edurumba bi ampa wo de ho ba to nipa so ba sa nipa no yenka ho se ho so moa be na ho so de boa na ma edai ono so ahye mu ka hwe asikafo mu nyimi no matete o mu sika te se de hu ne se yesi wei se ne we akoma we sika se we akoma o sika se o mu hwa de e wo kwa bi so obu ha ne kasa ye a obekasa wo TV so obu an kasa obekasa wo social media so ya woto na woni bi kura na wo link ne tin ma obi se ni pasomasi wo bre ne hwe ne kasa na nka wonya obayi o nanso mo awai wo sore waka opagya na hwe wo sore a na wate ahwe yawo saa ni pa ne ye ka kire se wo soro boa de wo boa ne ho saa na nyame ye na ade edume bia nyankopon ohwe nipa won ne boy yan humi enkwa humi gu yemu etu study ase nipa somasi ade a wo ye bia nam na kwan mu etime so bebie kwan bia to bebie kwan ni no afa so ampa ya otime ya adwuma obu won so ane de ane se obetwetuo atwese kan o kamojagu o twimoja edume bia an nipa ye nipa ntowi bekase ani pasumasi wodi bone say no still waye ye but enka sanche nipa da sani a wotie say woni sa nipa na seven prejudice ye hu say wo boa no na na say wo bo no so no utimu say do maybe a difference wom dache eno so hwe ni ye wo dache ampa ubenya sika ne ubetwi nipa moja ubekum nipa ubehya nya sika adeda kas masisifie ba ye nim nkrofo bi enne omufie nyina ye basa omukas nyina ye basa ubekom no yaw na no ma wo fata ye obi so won so ampa wo no so sadru ba bi ye na nka no na mmom obi hu se nipa somasi wo bre wo bo ne ho so nanso ebia manfa ne baby na menfa ne baby lift no e wo suku akora ne made hwan na ebo ano yaw nipa ba ko na mabusu asori obehwe ne obi ahwe ne maame ana ne papa modern ba wo bo ne brother bi modern ba wo bo ya okoya enkoyie obi ton ade ayento nya ono wa ya ite no sa wo hwe a ubo se timi nyankopɔ bie kwan to baabi na nipa na be fa no ne ba bramianko ana me de utu kwan minimo obi a wafafa ne house help nasa ne ho natanu nasa wo sika ba wa rudi an sha akwada yi de wa me ne wo fie osi ya ade osi keka ne ho osi kasa bu ade fa no me kwode na me de ne kɔ wo be kɔ na akora na kɔ na o ma fie dai abeye yie wo that me say that wo boa ne ho onim kasa osobo ade bo nyese nkuku ohoro kasa nso ka ho omodem bo a wo bo ma wo bi nyankopɔ mfiri soro emeka nche se na emmom wo de fa wo bi so itene ye kasa asema tufo a osobo ade bo no eye wan kasa nye bibia na so do nsahye dem fam esese otu ana ma waka na obi nyankopon ma obi emfa obi so no nso lefto na nso fie enkoye ya medase okay osoro boado boa ne hu de ne shi sanka ya radin sha da de biba nan so o de bia ba sede woni da kokko mi awe ko na otimitna se dwene kura nya biba se adumade no ana wo ye de somo man no nti obade insha sa akwan ne so na onfa watu hu acha wo mo man no onfa ntiche owre onfa nyi aboafo ma wa yi na yi nkwa de me machine ba nsia na me dwene me hu because o mi ni nyina wo ho esa ya ya sempa batnya me be kire duru wo be hye ye ne munya ya osoro boa ne wo boa ne ho no kasa bi emu oduru na wa mreki ne danwa da sani a wo ti no ontumi nti ase ya panyini bi bu sa be ni bi sa braba ya bo no ya bo ho so no osoro oboa ne ho ma ntia bebuo no ase se emu aho se so ya membo mata de ngu bag na akontu ba makobi ana se ekosi da me hunu se ababa bi eye maid ema buroni bi osum buroni no iye pa sa abrofo ani ku omoma ho buroni na de ne batu kwan a obesu ha ne saa ba so fa akora ne kan ho de ne tu kwan a oye oke oja ne ba no ho ofie no wo kwa oye oke ya na we na ko ba se buroni ne ba yale urgent na osom de ne kwa ama no ne kotoa ne hweso endu omoboa omo nyina omo pese omo kro no omo di nkra na akora ne hunu se
yamfa made na nko bi na otue su makora wo yare akora ni su na ne wo ye no ahomete na esa akoba se ye ntimi nko enya made na ho because ye kokora no wonka wanhwe wo bewu etimame ye take it ne ho nsam ye atwa ko ye chi kakra bi ya penna kakra bi ne ye de won so wafra na nke ye ko na mbacho o passport akora ezi debi menye bi iwa so ye aduma yetua ne ka o oni abrofo na ye aduma chance wi wo so odwene to wo se betuma sie any time but o ye wiemfo ba hwan kura na de me tu kwan nti no passport ayeko ye 250 cedi that time 20 cedi no aye di 3 months e be ba 3 weeks e be ba wanka ya anye bi papa ne ba ne so ugu o ka so wo twa me aye bi ama no na ya wie afasa process we ma akura ne bewu de wo so forget su akura ni su na okope na yale hwede man no ba na akire obibi ya ma baba na wa ye de ama no eho na mete kasa na sese wo soro bua ne wa bua ne ho ababa eji ni pay one day no wodwene se me ne abrofo na ye aduma se de omo bayi do me one day bi kura holiday bi o mbetimi ne mako into de me amempa me passport bi nsi a ka chance ne bae na nke no ano no nanso wa ne ho ansie de osoro mo ne bae ne besi na chi ya me amani mikurom mai bi no otwa nua ne nua twa mu no wona ede your friends diesel komo mu obush pick up ene ye wo kire ngofo ka twu we krom opa oye free man sika fa ne nsem onso mo ye oyere ho aduma de ye bu bi ato afa akire ne etu oye okay we na madam fu bi anu wo boa no so da bi anu akasa me enche kura me use V8 na me boss yo tom ye di akasa okwasua wo man tokura nya bi no ye de ko use V8 da blo ka se nkura sika na me am da gam kura ma bi no V8 no unim sika kura de to V8 yawo se no isi wo kwa aduma ba no o maye kakra na ne ye woni tim so be to V8 no won de wo to susu na ntim pon se o to na mu ye dura wo de abia aduma bi wo no so sport na wona ni so na ngo bia true eno mu na wo dri ne V8 no to wo to ni susu ti ya kwa na ka ni bi twoma ka we nje na me dabi mu me peka ne tai mu a na obi ayi abo no wo de ara yare o nhwe via ofiri mu ya ye ne de wo yare wajimi wo yare wajimi sa na 6 years aba 6 years ni mu no na okache se wonye sika kakro betuma ko high store dan de aye ne pub na opeso wo ye no ifiri oko no V8 no bedam oboya mane ni ye boss na ekọ aduma e na ose ya ne okoba na wadi nanim na makope store so ye young boy boss ko aduma problem akoba aduma mu ama ono ne diet na wo so okọ na chi because e kan ye nim guase ye aba ndi o pesika so ni sika so no watima ye ne nkrata akọ na na ebesi achi bia na ye mfa ne ho bi ana ofre ne o use pick up yi no se meko unim sam po asem pa ba se de kan akọba no ma hwe ya medam to se mikom krom ko pesika de ba ya metimi de ama oni V8 na medam no mi hia sika 500 million pe na me de asom sika so aye me ne ma akọ na me mfa ma because me ntimi nya no yo ka so to no se unya sika no ana me ntimi fa nkoma abonde su ni sa abo no nti nya me de che oni pe 500 ne ma me na fa ka V8 no apena tom ye di se da bi yedi na chi otom ye di ne oni susu da ho no be fie na o se ne diet aso wo ko no wodi nkoma afi no ka V8 ne to wa se o ne se menya emsi kan gable godje store no ese se ne menya 500 na ma na ne amba ye nkoe onim se o mo bua ye ma so ko ni susu ayi mko yi book ne ye ko banga akwa no ese se ne me o yi 500 million ko ma papa na akwa ne nsa ka V8 no wa bua ne ho ya wa numu na mbeti ase so osoro bua ne wa boy dua bi ho en deserve ne buo ba wa ho bua kakra wa ye ntibetima ya odea na ni oje ne hudi se wo bobre bo ne ho so kro no kra no onuru ho etom da bi wa brabo ma ya aboa wo ho ya won kra bi o na abrofu bi be ya scout afam gofo de akwa abrochie no wo bobo no ogina damfu di pa so bobo chen no etu onim se na damfu ni momu ko park na eja go fa boot no agojeja na chi okran boot di na damfu na chi aso ye football onim bondi se ono ni boot so eja ne fie se obi na de beba omu gina na abrofu ni beduru ye obi e pondi se we na ni bo on hihya no homra ne boot meduru ye anom se na ni okra boot gina chi ono ye de aso ono de aso nye prayer we na oso onye prayer oso abrofu o sa try no
onye prayer ngo kura but masa hye na be try best akwa yi gina masene fiefo de be gina na chi o bra ye tu kon na firi ba bi ye huna kura itri ni ba bi firi be twi boy na he ba bi ogina na he ba bi abo ne hye ya roni jesus we ye tete na be tete momfa we nka ho ujafu boot be duru ye ne ya ye scout yi na damfo no a na wasa no no akura agi ne hu di se wasa no adom na so no so because okọ no na waboa no ho with ne boot etomra bi wa abrabo ma ya aboa wo ho minim ye mi ntimi ne dɔɔso etini e ba beto amu atima ko akɔ wani mu nkura bi nti no ebe san wo ho bra program na wo kɔ no dress ya na nka no anu no ben fan wo sam de omo na eye omade e na ade ko gina wo edi boga na obeduru ye na wo ni sika twoma wo ni gunu no ohun na o start an ye ne fe ba na wa hwehwede ye no aye ne se obebre nti waja hokɔ osoro boa ne waboa ne ho unni bi de ba wo ba ko no fa ayo nsi so twiso fa environment wo because wo koduru a bibia betimasi enya wo ne ebo wudini de enya wo ne efra wo de nya wo ne ma invite de na nso betima san ne ma ne invite no wakonya akyede osoro boa de waboa ne ho o me de bani na ebo hotel no maba sesi ya o egosum obi tu nhirem okɔ ne ba bi o ɛna ɔtesa na damfo ware no se me fa yi oni ma menye kama na me fa yi obreko nanga ba bi okɔ ni kwan so ye kama nanso osema menye kama mfa o mi wi ama change me ho ofa fita atade ne gu ka nim na ode gentle de ne hye so ogina wede na se a na ohenkasie bi baba e ba wede ne bi ohwe ne kukumu nyihwe ba ma ne tuntuma na o me yeto nsa frɛ ne ba o se nana ba ne se ohia ho okɔ e no ohwe V8 bi anana ba gina ho o se menya namba me no won komo pa beto ye bo ne yadi ode ne e frɛ no chusu no eda oba so obesara so wadwuma okɔ no hye fita atade no bo di kan hunu boa no aboa ne ho nti amana dwena nkɔ ne fita ne so e kyerɛ ne se fita mu mpo no wo na ada wa dress gina o sa na ene oyi ne firi he be ye kama enti woje na odi atade no ana kɔ ho a anko hwiri bibi osoro oboa ne waboa no nti ubobra me pa chopi ya aboa ho ya me di si kura no oba no pagya ne dure he ebi anka sika ntimi o obi beboa mini papa bia ne me start school ena ya wode nkura ne ko school papa tama na ne ho odene ba da djuma wo ye na wo fom edwode ne ma ne ko international school nkura brem no papa sa akura ne go tire SSC yiro se wan hwan si yi no a akura na ayi certain ones say 8 ones say 6 ones ya me hunu sa times papa pa na ewo mu no afi papa eniska oyi wie ya na ban ne scholarship abeto akura ne tiri so science medical student na etima yiwe masa onko abroche ne ngongo he no osoro bua ne aboa ne ho papa ne bua ne ho firi baabi nti wa hwesa de ade ne da ho yiwe ne enyeyi obeto aso ti abrabom no yemmo ye ho so kakra na obi beso mu a na mnim obi okura ska aba se menu amai bi onima de bi ambese me hwe school ko tena abroche ache ma amoa obi anja afede ma ye ready mbe he omo ye go hwe pipa so we 32 go we are 33 go we we say you waste money go what they go is Africa ko idi out boa ho na nchira beto a watimi anokwasem se se wo boa wo ho na mere no eba beto a anko ya ho pepere ene anibere ma me boa wo ho wate papa yire ho boa wo ho wate menua ba ma bo ho so wate na emfa wani ense da entu nua so ntu abusua so ase wa wo boa wo ho a ebeduru baabi no Yankopon no ankasa no beto nhire nsu ade agu wa brabo so maase ayi maboa me ho esire mesi aboa me ho no adofo so ebehwe me muwa no na omaba aba beboa me kama Asem wasante mampon kwanta nya asem keto akra 0551931931 0551 931 0548 931 0548 orofo wo soro eboa de oboa ne hu Asem 0551 0551 931 0548 931 0548 931 wo soro eboa de oboa ne ho hello
Hello. 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 0551 931 931 0551 931 931 0548 931 931. Hello. Baby, I'm free with the mame. Oh, free. Oba yentio. Hello. Hello. Baby, I'm free. Hello. 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 Baby, I'm free with you. I see a boy. Penny, yentio. My idea for every boy was to be sure one. I don't care about the one. I'm going to have some fun. Mokano. Get a massive pie. I don't know ready. Yeah. Bye bye. No, okay. Hello. Oh, It's your bad boy, Denny. what Kivago to now? Yentio. My Hako. I'm having no money, chair. Right, Papa, you're not going to get out of me. People quite winning idea. Maybe come a young to the Migo, you see, Ubedi. Come, I mean. The window was a cut now. Ubayano, there, Ubi. But the wrong point of view, Papa, we are by ma, who's already we are. A multi-degree quantity. And I've got bad mobile offer to be around. We are by ya. So you really have to say, yes, a bit too a problem. Okay. One back here, Betty. We win now, be home. Over Papa. No, okay. And then the could just be a class on Tamu. Hello. I want to be there. Come up, pa. No, Asem Wofa Lumba Obia. More than a papa. What did I say? I want to say, Ebola. Now, of what say, what you could. Over now, passport. What's it? Over the talker. Now, they are open every Kumagia. Now, we're not here. Now, we're from market here. And we just not to see them on the panel. Bosoboa, Edward Power. Can you know? They are so like I'm 1 and 1. And they hear the vacation. One hour, they found the man, Gemma, maybe a panel. I'm going to start them. Whatever they found. I can't let this about. Number 1. Fire. I don't want to take it. We tell them I want. Every number. And son of. No, okay. Hello. Hello, Ntifoso. Yeah. Ofoso Pizarro ni mi do dunki guest. Martin Canada. Pepa wa Dauro ma memfa konya so na me ntiami wo fa Nimpon Hamza Boachi. Wo electric weather wo Kodia Painting municipal hwe ni mu pe sabre Asem Mpe Nipa wo fa ni agrokra wo ni mi hu samu ni eti badi. Na Vosu osoro boade oboa no ho. Asem kese na Vosu sa asem we no ye ka kire wa asa agodie. Nanso wi ase no de wo ye bia no se adwumasua na wusua se school na woko na emom so wa anyere ho se misua adwuma na meyi miyam na me master ya adwuma ni yi a ebeda na opanyini a wo ba o de ne ka ba se fitani siesie ma no ya nyame ato ne nsem ahira no wo sika obetima boa nipa bia opebia no obehu se dabi abrantie na ho mekeka wo de komadwuma ho ade bia me de me ka ba wo siesie adesua wo sua obo no homodin ma amfo nyina hu sa ampa abrantie eya adie nti no
ma memfa saa akwanya so na memwa saa nipa kro no na emom se ko ba se unya akwanya bi se adwuma na wo ye se ready adwuma mu ye am wo ye ni ye ana se wo ye aduru ba bi nipa bi behwe so se da bi ofosuo na se yi aba enti kwa bi so no ofosuo ma yenya sompa afutusam ama yetimi de boy brade a ana ye kwa bi so yenso ba bi e obi ya no ye beba ne abebo ofosuo tidom na ofosuo akwaya na se ye fefefe ama awie na awie peyo eto ofosuo du ba bi nipa osoro bo ado bo no oso wo ye bia na obi so pursue ofosuo pizarro kinke so makrao no okay eno ti ya na wo ankasa wabo ho so na wo soro ebo ado bo no ho hello yeah Ajuma dase. Jina run about no sope. Bri konfo anoche ne statue no esi ho. Apaja ni tia hwewiem. Bodu ya no kura no. Na santima sunsuma santuma tumi sikadwa no wasofiri sure kura no. Santimati ase. Wow, na of the account of my Pia. Two voice you. But in so an answer. Now I'm checking at the house of the soup, so I'm going to 16. Then I'm about to watch my channel. Now go to the TV. Just so can. Yeah, I said I'm no camera, my guy. Papa, I was too busy trying to know if we can't that's I didn't know. Now, yeah, there is just foundation. No, but I go to foundation. Maybe that's all they are. So, there's a one more channel I can, and there's a chapter. But you have no more channel. And I'm a shaman for the one too. What's the answer? And my brother, and why are you going to 10 months? And my brother, what I want to say, what will be day? And when you can ever know to your day, and I'm not well. I'm on the map, when I'm here to papa get the house. And it's just how much of a baby and now to shop. You are only 2 1 among. Not so good. I'm going to watch the show. Okay. Hello. Hello. Kevin ye. Pachai. Katache yentio. Mechiamu nyina. Okay. Yevan sa me school ni a me ko school yi. Na me ko school ni teacher ni chira dia. Me pay attention. Na exam se draw. Na me sia dia da bia sorry na me ko na me bompa e chira de say. Exam sna me chira no. O ma me ntimi chira. Na me email ntimi sia dia. Erade no mba je me pen enchele ma me. Just a me no. Misia no e me kai fo sani adeba by impenyufo mu a evan sa odi wani ato o papa bi so ana o papa nda bi onu na ma ubidi udi oni bio sa o papa no ewu a ebi o chine bi uba so na o papa na ewu a na se unye skaw ona wo se ubro mo jeni na unye ska kakra na omuwa wonye bibi edi enti mpenifo ka se mi kura se memfa woni into onipa so na onipa betimi edi ohwamo damo ase no okay Kevin no kodawi obehadwene wasi nyankopon me so pen nim entwro emma ho enti ese wo yesuku ni awusua de ene se obekọ all night afi kura no a nyankopon onyo na beje pen no atwra ma ho na emomusua a na nyankopon abaye o kai for sana Kevin no hello wani o Bigia ni je ya oira noki o se ye oso bua ofun no ka afia sin na ye sinfi so wa no emia ndu kabra winka ntu bia na onyankopon so to nsu agusu anokwasem na efifi aka ntiria se no bibia fu osoro se de
ni ya ba ko ne kae no ewi a ebu fisio ti wo so de oboaye wo mo a wo mo seti wo mo ho tam bo ti di so ma ka petma petla ta ifi ye chese ye fa adwene ati mo ho ti bo ho betla he ena mo nya asem abrebia no nti ho fo na ya sori ni wo mahinu you do have the now you're the kubono upon the shout. Yanko, what my I didn't come on. No, okay. Hello, last caller. Hello. 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 Hello, good evening. My Joshua Brukatache, baby, I'm free. You're from a friend, because every I think about a crew is going out. No, okay, yenty way. I said, come on, I put them up the more, so the question that before Mocha. You go back to our benefit, you know, about setting up animals with the apple. Also, this is something not for the job of a what the next day? You know, there's a our economics are probably 10 before my people. So we have to come up with you. Okay, I had the idea of friend Egina ABC. Eno ti ye ka kire odede bi se eduru ba bi a wan kasa bo ho so as eduru wona se Nyankopon beto ni nhire nsuo no de egu obre so a na etumi apagyaw na obre no antumi anye kwa eno ti pempi ya na metai e ka kire metiefo ne mahwefo se koba ne sa Nyankopon obeyi wa firi mfuturo no mu na wode wasi mapon maso eni ti bo ho so sanse osoro eboa do boa ne ho fiti bibia se na Nyankopon emfa oboafo enso emfa mero sayomu no usu betumi akonkan pa kekede wei eya Sompa Asem Mpe Nipa yen ne ohintaboa yetu dade eni na wodofo aboa tate obetwa so ya no na maba so sa na akoto so kraman so osipata so anyo nefo ya na dasani bi ne man so edinisi ho adwumakuo bia da wurumawu ena Sompa Asem Mpe Nipa anwumere bia da fridge ada kosi ni fi ada so no yenya bi ede ebesemo na wo boye ho eka yeko computer so dwedie emra sisia me pese me di hini awo me fienti aya na niema me di sese me fienti se metals me da uses na me shower set no me pe ni popom ani di ebete di ama me enunti ana metals de ni nyina me to free Frank Enterprise tas no size be na wo pe 60 by 120 60 by 60 polish and elastic 40 by 40 polish unpolished and elastic obeying the level of Frank Enterprise now wall tiles no 30 by 60 25 by 40 and so many do ho washroom floor no 30 by 30 size ni na desire who do be our pen obeying be ho na bag season na who do so there the water closet who do be obeying be ho kitchen sinks and the taps I would maybe washroom basin and the cabinet any Turkish doors papa only cotton of few na noa a comfort to ko yansoro Frank Enterprise now baby so you so Frank Enterprise oh to market magazine room and some of the Bernard filling station no abrosan ye no mu a ho on Frank Enterprise na no there some dekra ne say so our blue is bono any a hafo e kwa kopem no for baby se o pe tas papa ni mama wo so bi etu akoton a en to wani nko baby so do we check Frank Enterprise ni be mo ni popom ene de ne bo edafom for number is here na ti asenda attend de baka kire we number is 0245 283458 and now 0205 987868 now question we say you come from Frank Enterprise tas papa doors papa any WC papa headquarters number 1.
21st clinic aye sciatica expert sciatica no o nerves na wo to ase na fa wo siremu na fa wo nansia besi ase ho no se ho techema eno ene fa ne sciatica na etimi bubu o to ase ka wo se dwe wo sirem wo je ho ba bia enye na no na 21st clinic ba ye adwuma pa wo mu ye ntia basobo o magye no wo Ghana ha ene amono ne enya asem ketewa Womuji international awards ahodo womuji local awards ahodo na anu nso na womu be the only sciatica research and treatment center in Africa bibim hano ebi ni baby a gise 21st clinic nkoa womu de bibiduro ene besa o yare no masa de machine aka ho eya yare sabia yare bia wutimi de ko ne mama ade ba ko a womu gidi womu pa no eye sciatica ena stroke nso de kwa diabetes ne hypertension ni ade Ghana ha ba bia wo mo ho for 0540311311 0540311311 na 21st clinic wo mo ye sciatica expert enra ho na mete se wo ba no se wo ko Canada woko okosuku na yesi ajapi aba no nso okọ na nso ono de okoye adwuma mese amanfo akwa no enya gro jaye no ho na de won kosa no Express Group for ya. Express Group. Yes, Express Group. Obia na nya bre. Pese otukwa kwa ma no ne de. Wode obekọ simple. If you want to study and work in abroad in any of the advanced countries like Canada, US, Australia, UK and Germany, they will take you there. They say a visit and now turn so go Dubai, Canada, UK, USA, Australia, and Germany numa wode obekọ. Say ya adwuma so wode obekọ Dubai, Qatar and South Korea. And if you want to write an international test like IELTS, SAT, TOEFL, GRE, and GMAT, they will assist you to write. Kumase, Asafo Lumba, Runabout Wa, Encrying, Kanachi First Light, Tema Community 18, Lashebi Goy Filling Station, Sunyani, Silver House, Ewo High Court, Tamale, Ayama Building, Yabe Tamale, Teaching Hospital, Takrade, Market Circle, and our offices, our Mabebre, so telephone 055-555-0067 and 0249 000448. So congratulations to you and everybody that won on the bonus ticket. Okay, yes, we hope that next year you get on the luckiest again and win bigger than you won this time. Okay, so congratulations. Yes, wow, from the luckiest to you as one of the winners on this ticket. So congratulations. Lucky is everywhere for everyone, yeah, the luckiest. Lucky is everywhere for everyone, yeah. Only we define every day. Liberty Hour in conjunction with Food for Thought and Oman Ministry for the Liberty Conference September edition. Abraham High where it was a prison break in the Diafiano baby. Jumadiana Basso September was so many that was what you know September 27th and Nopanusia Pepe Kumasi Jubilee Park a one in Yamina na Liberty Conference September Diano what the association was this one Boniford what to put him on Radibe fan on my do watch Radia Kuasu na prison baby ama wado where oil and padlock direction any white handkerchief shane so say communion wine ensure any niema de bia musra so ne die obesra so ama modada na emu makwankyira na nkasa die eye oil padlock any white handkerchief and as a face towel o mine ya wado watch onyame akoa ofrefe Liberty Conference adishie nyina any photo nyina ajuntufo ni nie Minister Efe Grace Minister Kwame Jedu Minister Sete Champo one man bet suit from Liberty Conference Onyankrompon Trade Ampo Sansa Krokotiako Adu Yesu Kristo Papa Muku Papa Muku Nam Ekumbronsam Enkruma Ese Yani Yamuma Bros Obesia na unepie fie no epebi oh glory hallelujah. Where Sompa Mpe Nipa the Asanteman any wiasman nyina agye atum eseye sisema po menteme ho ase no na de beda so Sompa Mpe Nipa ne apene pomasi bre ne ade ama kama tiatia. 21st clinic aye sciatica expert sciatica no o nerves na wo to ase na fa wo siremu wo je ho ba bia enye na no na de beda so pass mpe nipa ne apene pomasi bre ne ade ama kama tiatia. 21st clinic aye sciatica expert sciatica no o nerves na wo to ase na fa wo siremu wo je ho ba bia enye na no na de beda so pass mpe nipa ne apene pomasi bre ne ade ama kama tiatia. 21st clinic aye sciatica expert sciatica no o nerves na wo to ase na fa wo siremu wo je ho ba bia enye na no na de beda so pass mpe nipa ne apene pomasi bre ne ade ama kama tiatia. 21st clinic aye sciatica expert sciatica no o nerves na wo to ase na fa wo siremu wo je ho ba bia enye na no na de beda so pass mpe nipa ne apene pomasi bre ne ade ama kama tiatia. 21st clinic aye sciatica expert sciatica no o nerves na wo to ase na fa wo siremu wo je ho ba bia enye na no na de beda so pass mpe nipa ne apene pomasi bre
na ne nyina kamfu ano medika ma hwefo ne tiefo nyina ate ase se asundua bua no ne pese nom wa santimemba wa bra yesisi ebedwo japade ama na de be na si wo sekire jamase ama atwene anna ajewu akiri no ede be na si wo fie ho etie musase so obi kwoto asase no omo ya wadefo na ba ku fitiase se wo si dare no opem kwam na ba ku atoa so a eye nipa ba ku dia ana se ye mienu no dia sanse de ofitiase no wantumi anwie omo ya wadefo ena ba ku beto agapade no so eno ti se owuo ba ku betumi agina ho se eyo no nko ade ana wa bra bema no ewo emma ewo nchen eya asafoforo ewo Ghana memwa ene lawyer Peter Nana Kwasi Sapon obema mu ada ho medical ka kire se duru ba bia Bible no kwafo mu se pa na mabo ato ene ye ne lawyer betwetwe nkomo afa nkomo aye baba bedi ho eye very controversial na so so no entoma wia enkoto no na nyoma aye kama pa ma memo akwaba oba pa bibia boko de de akodro de bibi ntudu di besi wa ho noke wakosem en san ya wodi abedan Asem Mpe Nipa se asem bi kire wo so ehwehwe wa so enu nti no yenhwe na ye pa asem no pomasi brem fama ya asem be ya ma me Pacho ma asem nyan se me ware ba mpacho mi kuru efrimu ofrimu no so na me pacho mi ne ko ware no na wasi fie a otim na mpacho dan no so ofrimu no ebusuafo no aba se ne yiri pani one ne ware no ono ne na ne din wo enkrata ni so enunti omoji edan no e de ama oba no eti me wo ho no dako na me papa mi kunu ensi anamu no ofre me se de odi wo kunu ade me pacho o papa ye ware no de omodi ni ye ensi anamu okay eti me pacho ofre me eno ka kem se memre fie eti me koye no disika ma me se menji na menkan no disika na ma otu sika ni din me pacho 1 2 eno anso disika na ma me pacho me kan wie na me kan se disika ni ye 5,000 eno no ne ka kye me se dan no me bi se mi kunu no enye ne dia na ye oba no odin kan ne ware yo no ni din na wo enkata nso eti sa no ti fie no eye ono ne dia eti na agbomi pusa eti wa no sa friend politika no e di buy no se me nanase ti me afere mi hu ni amenye e na meti ho no eti me ya na me ye se mi ko fie na ma frɛ ebusuafo de ato omoni eti mi kuso oba pani wo ho e na me frɛ no e na no se ono so wo ho nom na papa ne friend se omre fie okoye no mo no so 7,000 wanchirasie eti ono so ayebasa eti wo mu na me yese medisika na e koma papa no bi se menti enyema bi ase eti wa na me ka kire ne se papa ne ka kire me se edan no oba ni si du baby e no no ne beto aso ewie e ma wo papa e olisike ma me so ye dance ni se mi kunu esi edan ni na trese time a oba no esi fie no no ne be ma na ware e ba to no mo ware no mo ya warefo e ba to an o si duru be sei me fa se o tu foundation o si eto so be for ana chese anko ba bia e na wukunu eto aso wie finish ni nyina e bibia wie no okay eno amotima no di free mu eti dan no me maase no e de papers no e de ama oba na busuafo no what the papers na oba na busuafo o de papers no de ama onu kunu no wo sei me ne wo mienu e na o sa won chen baako pato na ire pani no o ne wo baako e no no aso oba pani wo no
enti mefa ne sɛ yɛte maame ne koraa de ne firi mu a ne ma na akatre a sisi a ne agye japade ne firi mu nsɛm wɔ ma amwa nkoda nda ba koraa so mfa mo brantrem eno ane 5000 na omodi abasɛ nkura ne mienu no yɛmfa ma wo mu ɛna pani no so mo ma ne 7000 ɛna mo ma no up to August so on fifi ho no ɛyɛ ukunu ba pani no ɛdan ne wɔ fa he me pa to we abua kwa makuru asie ho no ma producer mo fa dan to TV no so enkwanta bisa we ɛdan ne nie me ba twan na chese kwa bi so kura no ɛne ukunu ɛbɔ ho ka ɛkyɛn maame no me ba twan o ka kire na sɛ si a wankasa also te he me pa to me wo adwa to adumani tu de utu ho me pa twan etu kunu ha na no wote a wodi firi mu me ba twan no wote ase na de no ma magye da no hwɛ ma ne wu ya nsa no mo ba ba so mbagye da me pa to mo ntem krati ye kra no more than 20 years in wone na ne first wife no me pa twan eso bia me ka ho tweda o mo hwɛ ma ne firi mu wie ye no na papa wodi osi ukuru papa ne mo abra ye ho ade no ye na busuani pa me pa to sana mekano obiso o ye ko ho nya ono wa ofa ne se ne papa ti bibia ni ono no kudu so ho de kire no na wo hwe nkrata no so no ho adi an kasa de otiase wo hwe nkrata no so ho adi na wo so e ba to nkrata mpole me pole mani hu na chese ye ka fie no nkrata no kora no a na ka bedi wukuru no ho e kwa bi so e wo no no ho it o be free mu no e no de ma ne ba pani no iti ne ba pani na odi eni die de ma onana ne se on fanto o na afisia nano enti papa na hunim no ohun se ne ba pani ni enti ajapade krata ni nti gito ho enti o mbeda na je ya na sese kwa be ne fa so kodi wo mo be ba to no ankasa na de pepa na de poma ne nana wadi mfie sei be ba to obenya 40 years wa yen kwala asem ayen koda asem efiri se papa no ankasa no kure friend say the patron de Michael Esiedu no ye adwuma bɛn the patron no twika esan se wo ba tan de wono nanim de wo ye eno de pepa ma wo ne ba pani se gito ho na se ke nim ba bi e de kode akono di ka kode koma ne nua na busuafo ne de fom fanto eya asemo enti edan ewo mu be sei the part of 5 bedrooms and a hall na toilet and bath enti sa atama maaki ase edu tiase no de omo ameka da ne ho asem the part of David to hwe ma ne firi mu wie ye no the part of ne ko ba asa na maaki ase edu abusuafo de no maka kire wo the part of bian kan even since I year a year ni wie kwa be common obian kan bibian fan kire ne me ma omo ma ehwe oba na kire akwa akra tiese ne ba pani no tifie ho no de nkrata na ma wo so no ono so oda so ti wa na motu no oda so tifie o omo ma na up to August ena me mesi ma ni fifie ho no e bi se ayes system papa ne be yare boy ni ja na adwuma nyina tena ase hwe kwa na ko di se odi firi mu tiese ano ama ne ho asa na preko pe no mo si ofifie ho no enko saa bibie nkura ne de ano ode okay ekobas ano ye ne Mr. Intiri Asiedu etwetwen komo na wo hye bose woni e betwetwen komo e wa fidie so na de onim no wono so aka afa ho no ye former budget officer Ashanti region wo ye krachi nipa oto ye bo ase ene etwetwen komo so won de onim fa ho bia no wo beka eno ti producer we me frem papa no me wo wai orofo se ye pese ye tu koko yade no ase de 3 eko capsules koko master no na ye betumi e de tu koko na se fise koko ye yade bone pa da bia ya na meka cho se sa koko no na anwe so ono nko ananti wo ba kotwe brefo wanya diet mu no no fa amanfo betrem bi ombe ma yade bi abetoto so koko no yentu ase wate na adu papa 3 herbal center wo dia badwa so
na amanfo akyere gu so na etuom koko aso edi o makagina mu 3A cocoa capsules cocoa master no na odofo editu koko no ase yakọ kolina keba dani heba misty heba apidag yebenya biato se uye over the counter konokoto bi wate to ate emfaso efiri so ni nyina ayi wadwuma Apostle Dr. Amegashi se ben kan to say wono ena de Amegashi heba and spiritual center ebaye na wade baye yade a wo tu ase e wo Ghana mem ha abruchimem Apostle Dr. Amegashi waji dimpa se ye kan bibiduro padia o ka se wu Apostle Dr. Amegashi afiri mu enye yi sanse awohwo no wo ba no wa moa ne nsa na ya haban ena manyankopon tumi no eyi hu na sa ye nwanwa no eno to se ye ka se ye tu yade ase padia ye kwa ato Apostle Dr. Amegashi aso ye na ye nkotu yade ase yade bibire biada makro ena wo old police station ho ena ade wani ekire mu a obekwa akoto Apostle Dr. Amegashi orofo ye nkotu yade na se Liberty Conference Liberty Conference na Liberty Conference no orofo omanfo dodo no a ena edi adanse o na danse di a wo die no kire se krupo twedi ampoba se ya dom waye ohia de omobusa de e de ama wo mo omahene yadubu akini food for totu eno maka manchiri mu no se he akwankyere we de oyiro na padlock no credo eno ne de be directions no any white handkerchief orofo was a prison break you oprobi emu atoto wa bra bombi abonsama chi wo hye bia no e wo se nyankopon ebupro nani by force na utimi epie se yo hia na da so adwuma se ye na da so a prison break na ye ko Liberty Conference no orofo ye ko bompa ya no pa ya di mpa ye na krupo twedi ampon ono ne prepa obu adupon komu no e den ya be se okasa ne ma ho pa orofo enwomtofo baba dwumade ya se ye Kwame Jedu minister Efe Grace ene set a champion wo mo ene de nwomto ba krupo twedi ampon ba se ya dom tata da memene de 27 via Jubilee Park ho ene dwumade no ye de ekro anopa no nsia brantem ate o se come and be blessed oh glory hallelujah odofo eye akurase aduro breko heba mixture ye ko pe breko heba mixture ni bi ne fantu yade ase odofo ye sisi yade no ana pressure low ana high be ma unkan se won so na immune system no so ayemmere odofo eye breko heba na me kanfo na me dia ma ye ko to bi ye bubo bi ye num bi ebebo ye papa odofo ye ko reko heba ni afom kwa ye frɛ wa homa wisui 0248672271 0248672271 reko heba mesha ena me kanfo na me dia ma wo odofo me ma osika tu botom sesi a eye sompa sika kese na obisi amanfo die di sa sompa sika kese ada oluma metre bi ne dem kunkuru ne kokose chimu na omo tata mama obia obia wo fon entifa fon no upa uzu di mame memfa ho yanko na yanko person pasika kase no yanfa hye wallet mu ate star 426 star 18 hash star 426 star 18 hash said ko all networks select Sompa FM no ebe ma prompt message sheshe ubenye sika se odofo adu ba bi o se kwantia ye musuo na so sa kwantia we de e ahotoba mega cash lucky boss was win big ubenya sika pa na de atu botom Norvigi Studios or frɛw na Norvigi Studios videos wa wotwa no ene emfonyini no anya asem ketwa kora yenko Norvigi ho wate yenkomra sanse Mr Interest yedu ejina ahoma ne so papa wadawroma memo akwa baba Asem Mpe Nipa dwumadie so Yo mejozo katachie bibia bokode adum pani ene di komo ya former budget officer Ashanti region Mr Sedu nyamishira no sa akwa ne so sanse wo so de ode no kuretrudu na ye na dwuma ntino sa ye bebusa de bibia de onim na wo ba ababeka papa ye no di komo ansa na meba TV so yeah na unua Sedu dan a wone na yire no esiye ekwan be na efa aso a ono di ni sika be wuram na empo sa enkrata wo meda no hwan din ana sa ase no hwan na toye no mo toye no mo ya wadefo
na ye mfa mfiri ho ti do nim bia papa mahwefo ne matiefo etio yo meso mefa akwanya so achia watifo eno ahwefo nyina okay na ni umune se asidu Michael asidu ya kana wasa wanyan baby kwi eye meba no hara enisa enise o maami owo no ni sister ba ko kana ho ena me so me ware no nti Mrs. no my wife no cheze ne ba no enam senti ama ono so ba me ba na otu kwan kakra before so obetu kwan no na wa ba ko oko abruchi o na Italy ena oko ware oba bi ena ono so ne wo ba ko enti omo ho no edi minim se bi kura ajabadi bi ko so ba bi kasa ni nyemu so na ni nua ketwa ba ko eti ye nchen ko so ye ba no emum opapa wo nkwala no oti ase no we kura enti tamwa owo abruchi no ena ni nua ketwa be ka se ni nua no describe no se omo dan bi ewo abuakwa ma pru pata wasanama fo abuakwa sanama fo kura asase so enti wo diska eba no ono akoto aso na se oba na sie du baabi no kure ni mi se me ka se minim baabi ano mo sie du na nkasa na mi twantro akwala no eye ni nua keto ana ene me ma no me ma nkasa me ma ena neko hweye hu adwuma nti wo mu ana obae ono ankasa bae wone ne yire ne bae na esanse na wo mu wi dan nti no na otime nchen that time na me wo adwuma regional coordination council na otime nchen nti echi no ono so bae no beto aso a eye habitable no na kese okokotnem satam no okotnem no na ne yire no so kwa abruchi fat okọ no mo ntemonte but okoye no ena sem bibri ena mo eti aware yin eno echi ansana okwakọ ware mami ya monne no studio okay me ni dia minimpa ne ata okay muka ata no na ya me huni fat me ne observe akono gasa ewia no na mi hu Rebecca nyako no belechiri no na me yosu ata no because nyako ne ye ne papa di mi nzen papa di mi se nyako okay good ye ware no mi ko bi me ne papa na kasa bai oni mi nua ba ko ena ye ne maame na ye me yire no ekoye o ware no ye bibia ewie enti ekiri no omukokotena ho na nkreni ansa ne se wo be wu no me na manya hint say asase no enkrata no oba ni din da woso na empo bibisa kwadwo no ho asem so ese seni ade ne tie no onwe bibi you etisen se wonu say ye wo mumie no di ade a ese wo make effort ede krisan krata amani din basu wa ni hu dwuma bia embo ndie na wo kan se oba no ba na so obaji fie na ene de omba ya se ombeton no mache process no okay enti no kreni minim se kwadwo no ni sika wo ba minim quantum of money or the realm ena so stay okay paper no so date na wo paper no so no eye before say omo ware oni abrochi ni no ware so ba no minim e bi asesa abre no no woni ne hihye ho ena o mani sika so won fa meto se din minim but invitation say de oba ni nuanom na na eye ho adwuma ansana ni nua or this ke ba ma ni nua no wo ye nchena akoto aso no na ni nuanom so oba ni nuanom no omo ya we se omo nua ba no wanwie fie na obi na to aso me sure so omunim because say okoje no omo nchen omo ne hand over man no ema we ne beto aso enti they should know
so if and obana if you and we bet was happening and no ya ware po and your ban who couldn't do so because easy na a corner entry moka clan okay natural say a quite be so no share side plan allocation papers in your bani dinner also obani dinner also Sata so me no de na me tune for say so minimum law me lawyer and I mean law issue bia but kakra me tin aga the intia na me pushing me banana no yet transparent enough de na me tune for say Ghana hano our minimum the other places say ukosi dan si obi asase so here will be a problem because will be en kotona sa asem obi nkusi so dan enti na nanka me ya asen ka bia ko betumi assistant papers na ba wa anye ho hwe na owi enti oba tai misenti yan clear hasi na chese se metie wuye a na oba no wona asase dadan san no mo be ware ana sana documents na kire sana document ni kire na date o mo wade ye no o kai in fact say ye di menka in fact ka hamu enka mede ni nua no a obeteki over no number be mam onu ni hamu or outside or Germany enka later meet me the amam na mun na twa in fact onu no popa na mbinya fast of the case bye na chese ekwa bi so no eyodom eni awaresem ma asi edu eto ada no so de ko finishing wo hu me fanasa eti oba no ne kontafo nyina nim sem se ni nwia no pem kwam eno obewie ya na yes they should know because send them di gan kire mo no oba ni nia ena na ohwe isi up to the stage now obema ni nia na ebe so mu to nti ono ne hand over man nti esese wo mu okay na me ba cho mi se bibi mu kakra na wo ka se e discabi man anti all the master no em se o ankani yi papa ni tudin ni ete ne se tama o ka beka kire me se ne mu di ka beka kire me wo na wo ke da no ese fie no ni sister ne so wo gina de ni fia enti se ni kun ni ho de a ene wo gina de enti wo mu betu o ka sa asem no kire me na me so we dey fortunately o papa o no ankasa e wa enti ma me frɛ no mra ene frɛ no ene ko tena ase ena o kika we nyina so na eventually time after a year no omo ba say omo be say the time am na tu na omo abisisi fie ho no ena me na me ka kire say me wa no mo di ka frame so mbeba na unfortunately that na omo ba no omo am frame esa anga frame boy no e ma ne ba atade no wo edwuma ka me frame boy na at least am na ba na omo ka sa no ena me ka kire omo say na amumu se mo beji fi no kura dia se nya fi ayi kura no abamu e one na yire na atena fi wa hwa o papa yare one te no hwe nsa na se mo je ne kura sa dia se nyu so eno ye se me na me ye zo nka mo peske bi mano na at least on kope on fan kope be bi ntula eno se o mo kura de o ma dwene ho dada ena me ka kire se osan wo ma mienu e o baabi e o enti wono nso so omo ye ne den ena o se okay obema ne de omunim so wo ba pani wo ho but we ne de omunim na me se ne wo ma mienu wo ho ena omo ye so o ye se onini nua bema ne di onini aba ne di ho ko enti dana obae no a me ho nanka mi nya se atane boy no but my nyan sa go o man she ma se no mbai enti obae no de 100 million 10,000 sorry what they 7,000
Mammy said, Mempama boy, no. And oh, mammy, 5,007 for Manqualano. Good. And I'm a year. Timmy and I may play out. Casting in Yamunosono. Midika boy, our man, say, the Bapanian, Amania say, Medi and Cat, may Oma Akasi. La mema kasi ya chile say woman baby being for and also Kaminya mammy caso moment ya Kaminya nam so ya was any say wow scout be her grand this and no be kuching kakro on to me am so de woman de ba onye and you de ba am afraid no je and I'm afraid ataso man to dimi to dey catch them say woman e dia ba na man to dey dia say na che say Kamiya na me dey man o ese woman e dia ba okay Mr. Ntire because Kanisha Mr. Ntire yes na adena for the long period of time na be man tifio maame no so kra ne najai wa meka eda ne wasem 20 solid good years na owu yansa na omo baba betiem se omo bagifie no me momu die misusu se obema no ware no one ne wo banso eno mu ja ware no kra so omo communicate omo ye fine enti misusu se dia obema no ete ho no enti no anya na jo se na nikun ene ete ho nikun ya dade enti mi amadwen no no minim ya sempa o na denti ena so ba no na to asase no a krata na nkodi ni wa krata na be di be ma no ese oba ni okunu ena me say ebeti mi kura ba say e bi kura obema no etimisi obi o ha o to asase a dia onu kwara na ato no de ne yire anane badin ato so minti minchire kwa yuna nchire mi musa nchire de o kan ya ne say so oba na so obeji a ombeton no ma chisika no abema no kan sa asem no echire me na chese onya atumi kan sa de na chese ne onso ni sika wo mpa ni sika wo ni sika de eti Mr. Ntire sesi ano efie ne nkrata na wo he efie ne nkrata no samwa owu ye no yes na ewo boy no in fact me documents na kra o ka say o de blame no boy na de blame you ese ni nwan no wa bushiri no ese on family me na se o mo bo ebeji a me de ama o me fa ma o me mse bia dance nti o se den nti o de blame no mba na eno kra photocopy so nya original papers na o na chese boy no de paper no bre no na enye ne se bebi o mbagi fie na firi o mu nsem na emom ebi anakọ mbagi paper na koto ho dabi na sa asem na sorry dada so mo bagi fie na sorry na ho asem na badeda and you say no enkontafo no number no ye be fro no age why okay ye be dance anwumere Mr. Ntire all right nso me da wan na oye former budget officer Ashanti region oye Krachi Nipa wato ne boase akirikirim Asem Ghana ha o Asem pa o eno tie musa sesa wadefo ye agapade na se ba ku firi mu ba ku tumi giginam se ofa oje wabra bema no so esika wom na bema no so wo ma ewa akiri eno ntino se yase ebo bra edema emma na se papa ni sika koda yi mu a etire ma wo mu no mo na abonte ana ma se ma mebusa no yakona yene lawyer Peter na kwasi sapon yene ne twetwe nkomo ne hwese de mra no ebesi aka no sanse yipe kenkran yemfre lawyer Peter na kwasi sapon na ochire yemu tawu ya asem o ya asem yakona Vigi Studios say videos ani mfonyini pa dia no Vigi Studios obeboa opa yenko lawyer Peter na kwasi sapon akache lawyer wa ahoma no so na omienhu se de mra no ebesi aka asem we edi afa council memo akwa baba Asem Mpe Nipa dwumadie so pejo semenia lawyer eba mra de a de yesua no enwa entesemo de no mo de modromo sukopa lawyer menu twetwe nkomo kire asem we ne de ato apro so no na se wutie dwumadie ya lawyer
se oba kwoto asase na ne din wo so na se ni kunu wona wagyam aye japade no wa bra wo ba no esifie no pempa pemkwam ema bema no ka obebo ye no no so ekwo soro pa kire se ono ne beye completion ni nyina lawyer ntia koba ne sa efie no oba no betumi aka se bema no nka ho yo mina medical achia for ne wahwefo nyina enyumre se mete wasemi dia na oba no ekoto asase ana wo shaati se o sifie na ekwam no pemeye ana bema no ebeto aso edi wie efie no ano kwasem se na semnetie sanetie se oba ene bema eye japadia emremu no ya na yehwe se ejapadia no eye ejapadia yo mumie no edia ana se baakofo ejapadia ana oye abaako ebaaye ebeboa no ewo kwan mu na se bema efri mu abra wanye wela na echese ye de PNDC mra eye PNDC law 111 ana ebeche na ejapade chese se ye ebeche ejapade na yebedi kan hwe de ejapade no eye ne dia oba no to na sase osie no wenwie na osi eno to ye ni nyina na oti awade ase ana na onti aware ase anu awade ase sanoti awade ase dia na eye japade a yebetimi akase eye oni okunu enyina ejapade ana omo aye ebe bia oye be ma nepa se ye oni oba no se owo ma ewo nchen se ye oni obi foforo omu nyina ye be ma nema nti se koba ni se ya na chese se be ma no wo chefen bi ewo ejapade ni mu a se wowu na se wanye wele a ene ye de PNDC mra no ebe se na ejapade no se de emra no esse na o se yenhwe hayi on se ejapade na koye ejapade ye omumienu edia nti yemfa na se sie chemu mpo a anka half eye oba no nko adia ana half nso akoye bema ne dia se bema nso ejapade ne de PNDC mra nso echa eye eyere no ono nso kwachefa wo mu ansa na emane nso asa binya omo chefa ewo sa ejapade ni na ansa na we nyina ebekoso no ewo se yedikan enya adanse a ekire se ema no efa oyeye no ema ono nso ho bedi ejapade ni mu ansa na afi yetimi aka se bema no wo chefa ewo ejapade ni na se eche ne de PNDC mra no echa eye ne ma ene ne yire enya chefa wo ono ne fanim ebacho minim se wanya enchiremu ne se de enti any kind no na ma ne oba na ye japade abu enti japade ni yo mu mi no nyina adia be ma ne chefa a ewo mu no se no ho asem ne ye beka na ya na ejapade chemu no onse obi o ha na ni sika nkodi mo kese obi o ha na ni sika kodi mo kese enti ye behwe dudu ebe mo no ni etimi aka se bia be ma no we de ne ho kodi mo pa enti ya ne chefa no so ana be ma no ne ho ankodi mo kese enti ne chefa no ye chemu bienu ana ye chemu san ba die wo mu bia na eye ne chefa de me gidi se ebe ma ne ma no de omo ye ma wote ne ma meti awade ase o eba ne ma meti awade ase omo nyina benya chefa ewo mu okay na chese lawyer se sia no de oba no ko antumi emegina wo se wo gifie na firi nkoda ne nsem le ba cho de bi okay oba ni enkwent mi nka se omma enkura no omo echefa okay
lawyer yebeda ase anwumre enu nkyeremu nso medase pa lawyer Peter Nana kwasi sapom pempi no eba mmeremu a one ho na ya na yekọ na yekọgi enkyeremu enti na ekwa bi so no maame no kaso no kwa bagi fie no a enye yie maame ka wakoma to ye mwate enti na Sompa Asem Mpe Nipa ye pese ya na emuda ho fine ni se ya no obi atene ho ase enti ba bia ekeka kọ no omo ante ase dia law court ene yesi dia asem no kodan na yehu kwan ya befa so ache japade no no VG studios omo videos ne omo pictures efepa orofo omo ba na asante hima edoti yi no utimo se omo bebo adwuma pa enu ti aponto oni abadi nto oni ayuyo nyina no yenko no VG studios omo ba beboa owo nkran yu mala mabase first kokro street ni ho na obehu no VG studios 0574 715 778 0574715778 no VG studios ofro yeko na onko ye moapa orofo Lawson beverages you ko odidire man betes no ene ginger liquor no aba mekoto omo simple store Asante Mpe no ma ko supply na omo ko akire wo amanfo no diwe man betes no nya asem keto ni ginger liquor no aponto nya badinto no nyina diwe man betes Asante Mpe kwanta ma se yi ase nyina diwe man betes ginger liquor ba woni so ana betumi abom so kama pa odofo yenko ba bia eye paabo ana support okwa ubetumi atwa 1 tot 2 tot fafra to hatu eno ye permutation twitwa bibobobi ni woni so enye shepa na se wo hosi a woton sa so dia yenko Lawson beverages be ma bi no aton ate so mfa so 0242133577 0242133577 odofo enye bia ni bia Ghana for agia tum ye club bia ye wo last size ho ye wo adantemo eno ebi ho ena ye wo kan wan no ho ye fe no take me home odofo so ni fie du nwotwe a club bia mfo asem enkoso oba pemfo hefo asem ko club bia so wonu mo atimi tibi dipa o you kala bibia e kama frise udidi bo ready mapa bia enwa ene club the nations anchor ya bia ya club nso de no ani bia no ase ne o kan je yi no da koso ba bia e kama ba ya yetie ni alo ya kan ya nze o si nyama ame no wone be ma no eye japade no na ya jinjire mu pi e wona ho nyame nchire mu na ne be mu se ye ma ame o chefa ana se oni chefa na ya hunu ne share that course because mutie fi lawyer ha o me nyina nyanti ase simple se akoba se oba na ye na de na nekunu se wo support na ye woni sa wo no de odo no akire de akire oba ndi chefa bi ani be bia ne mo koba se nyina na yetini ye japade na wedi bia ba de no na mma no ebenya bi ndi se de papa e ka so number bi o de be maye yinu mo suko nko akire yi na afi ye gina so se papa no nko abere mfifire so ne yiri na abere se omo ejapade dia ejiri se ne omo hwehwe na omo sabe ka ma so bia ba ya okay we yesie nana wusumafo eyebu okrom kontinyine nana kwadwo amwa ankobia hene nkwanta oba pani akoso adonko nana kwame fusu ewo benim nana kwabena Japan Mr Kwame Boahe Mr Boat nana Chirematen Sompa hene nkwanta nana ya sapon twafo hene nkwanta oba pani akosua Jakuma oba pani abna dwumo oba pani akuya ade oba pani akosua kunadu oba pani ama kunadu na akosua fiu Sister Sarah amasewa oba pani abna yeboa ema edin na edidi suyi Mr Kwakufokuo ama Joyce Mohammed Safo Rosiaboa Victoria Ejekumwa Georgina Ejakuma Kwaku Asamwa Ekuya Bia ene Ekuya Paulina Safo nyina ede yawo ede se omanfo eyese omo nana omade nyina omo maame oba pani ya ne hia dodo na afre nante ya ene madam ama jemfua ama anto hene
saafo nyina kan kyena gu wa bra aduane sisuo na wobra wote ase no manana eburu be aduasa abusuan ede yawo ede se omanfo ayie se oba pani ya na hia ene madam Jemfu aye bededa wo mu abom ewo Asante Mamponkwanta eye Nyankopon ya adoma wokyena ene ne ya wada so obekwa akopo onkrabe ewo Asante Mamponkwanta pon birimu no awia no ombaba benum sikansa eye da ya wada ade akini fiada so aye betua ayiyo no so ne kwasi ada so obekọ na ase asode ewo urumaka de kasore nim ewo nkwanta na ema ene nananom ede se omanfo yie se esansa ade to wane anya wana yie nti bakofo ru adrugu bakofo nsa so krupo twedi ampani kata enunti no oba pani ya ne hia ene madam Amajemfu a omayiyo no momeko omwa na se yie we so efame ho pa manita akoko so masi nimpon oba ya ne hia na madam Amajemfu a meyire pani omwa kankyena gu wa breduane siso Asante Mamponkwanta ejamfo mre na omomeko yemwa omna samwa ya adaroma yenya baabi nso waka adwam kakra oye enwa baba Grace Eje Brando ofaka ayo Santase ya woko bekwai na enwa baabi ne Persia na nyoma wo mu nyina yira Persia ne black chese wonim baby se talk anim ana se eto hemfa madaroma obibia otie Sompa Grace Eje Brando sana ne documents ne din ewo so wa obehun bomodia na fresh Sompa number no na me ame number me ame hu nipa 0345 40 45 28 person here black the normal woman the documents the normal card odi yisika ne ade to bi obehun sha Grace Eje Brando no edin ewo so no bomodia na fresh 0345 40 45 28 imagine ada wasi shema don for no me person so ye black ya damasi ya ohwe emra mu de a wan we ya wonte mrase na me kaka na medwen hu se oba ekoto asase lawyer kasa de oba ekoto asase na be ma woni mu hu hwe na Asem Mpe o statisi wosi na o support na kanya mra ya wo kan enimu ya kan hwe obi abekasa na be ma de se bo akọ na oba to na asase na akosi wo nuku esi na obo ana to bi bekasa nka no de ka wo be ma na wo ye de ma oba akofa no ne oma wo ko we de no obi ale ni foundation dada na obe support no ono so ta ma ekọ ni ade nyina otim se no ne oba no wo ho no ne ni nya ya nsa na ewu ni ba mebo a ha ekwan bi so sa na nke be ye nenso mra kasa iti ya besre se sai no man ya ekoso na ya fe lawyer mo wa kyeremu no se lawyer ma kyeremu dia emra wo Ghana nti wa kyeremu nti bia sa amra na bi ebedi so na wan hwe ye nso na ekoye se wakofo oba na akoto na sas na oba ma osika nka ho na wono wa start adu ba bi na wabo na de sanka Asem Mpe kan maka kan kwode ne wede ne tua e wo kwan bi so ti ase ye won krofo bi Asem Mpe asa omo ye japade mama se because of ba na Sompa sata no somme intime so me boa no ama na ye no nkyere se ye de ahwase betima akwa ye na ohon so ye hwe wo ye mra kasa de it is okoto se oba ma esi ne dan oba to na sase na wasi na wo koboa na ekwan bi so no sabe wo so ye beka nse wo so na sabe o kanchima no wona ne wo ma so ne wo ma aha no ne ma mi so wo ma it ekwan bi so no nhyehyɛ ne na nhyehyɛ ye na nka wo hwe mu de a nka oba na oto na sase sidu ba bi oba be ma ne be sisi so no sabe be ma no ampam no tese wo akwa bonte no akwa fa bi abade anka wo ne kwan bi so no wo so ye bi ma oba no ne ma so atiase na nipa bonefo abawi asesa na ebeka no menka so me nipa bonefo but wan hwe na obi ankote wase e wo kwan bi so be wo ya ye kan Asem Mpe asa so oba akwa ne so ato na sase na wasi ezu na wo koboa na Asem Mpe asa ye mema makase ye nye fe wiase ne ye ni ye enti wo hwe na ya agro dehu so atiase agro dehu e na wo be ma isebe wo wakọ wokọ en nka ya de a memi hwese nyamra na akasa de a ka ono be man mienu nya na to asase no asase ya kan edin ne kura da so kwa se nya be man ni e na da so meboa eti sabe woni asase so woni dan ekwan bi so woni asase woni dan na ye Asem Mpe wonua ba ne ma ne wo kan na o muhwehwa ti asem no wonua ma ne ma ne wo kan na wo fa so we aburo na obema wa hwe ne ntutuyem
wo dwudwuru ne sia no ohwe agu nanu mu ofa na wo ma me bo wan asa okay this be man no be defend no wo nanso Peter ya first councillor kasa Peter Kwesisa pon wakasa ne yemfa mra ne mo yenya the other part no ne nti omo so side ne yira na nkodu bebe na afa mra na councillor kan no yare se no betima bo ama mi ya na fe koso na wesu ya de suade e ma be ma bia ne oba bia yemfa suade okay enu ti ya bre no ya be yentimi kura nkon homa so ma me ko akoma to ye muate asem ye nwie o se nya ma me no wa bruchi ne ne di nkomo na nkontafo ne no mu di nkomo sanse yen ya ha no eduru ba bia ye beka na yiri bibi wantia na yira ba ya banaba sanse asem ba bia do no ye keka kokoto anisa na koto bebu asem kama wate kwa kuma to ye sanse ukunu no a wanya ne ba bi ko no kan se nka eyire pai so a ko mbeton da no no bia che age ne chefa ewum nanso so wu ama wankana asem tikwa kuma to ye muate enti nyame ya duma wo chena santima pon kwanta behuru maasi nimpon da fom enti no manfo betime nka wo mframa mu agesa dwoada mekwa akoye ensiyi aba enti adofom nyina momra meta mechi na yetimi koye ensiyi ne kama fosu aboage ye ko sida worship center fosu aboage me ma pamfo ya kram ye ko long time birthday bi ewo ho Dr. Silas ene de baye o Kevin mo antro din ya mreme na branche we ewo Germany abrochimem na ne dofo pa na ese yenwehye no happy birthday na nyame ema no enkwa tenten ahoden ewom ne dofo pa ne fe no Rosa be ma no de Ransford o Germany abrochimem na ne dofo pa no so de Rosa or say Oma Ransford happy birthday. Of also, I'm going to my powerful long.